ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанон, ӯзбекистониён, самарқандиён. имрӯз дар Америка мон як воқеаи назаррас дорем, ки дар мавҷҳои давлатии Амрико моҳон радиои нав, радиои ҳамватанамон, радиои ҳамшаҳрамон, Самарқандиён радиоша кушода када эълон мекунем. мон имрӯз дар радиои стансияи худамо дар радиостудио меҳмон надорем. мо ҳамсӯҳбатамоя дорем, ки ҷамъияти Самарқандиёи Амрико, анҷумани Самарқандиёни Амрикоя президенташ ҷаноби акаи ҳакими Раббинпур ҳастанд. мон ҳардуямо имрӯз ҳамин радиоя кушода шуд гуфта эълон мекунему. як дуои ҳакимака гифта таърихи Америка ба нахустин бор, аввалин бор Самарқандиёна забони худаш ба забони тоҷикӣ ба нав радиостансияи Самарқандиё кушод шуд гуфта эълон мекунем. ҳакимака, як шумо худатон Самарқандиён ба фикратон нагӯед. шунавандагони азиз, Самарқандиён, ҳамватанони азиз, ҳамтаборону ҳамзабонони гиромӣ, имрӯз мо дар ифтитоҳи мавҷи Самарқанд, радиои мавҷи Самарқанд оғоз кардем ва ба ҳамаи шумо дуруду салом, саломату дар арафаи Наврӯз саломату хушбахт бошедон. имрӯз мо гапи сар мекунем ва дар бораи Наврӯз ва дигар анъанаҳои таъриху Самарқанд, оинҳои оину дӯстию рафоқату хушнудии ватан сар мекунем. саломат бошедон ва диққататон табрик агар дар ин навор ҳастед ва дар ин овози маро мешунед. сипосгузорам. дӯстони азиз, дар таърихи 247 солии Америка ин якум бор, нахустин бор аз мамлакатҳои Осиёи миёна якум мамлакате, ки Ӯзбекистон ва шаҳри Самарқанд радиои худро расман дошта шуд. ин радио дар мавҷҳои AM ҳар рӯзи шанбе аз соати 1 то 1:30 гузошта мешавад. барои ҳамун якта чиз ба ҳозир ҳамшаҳрои мон ҳакимака хавотир шудагиаш мумкин, ки агар ҳамин радио меомдаги ҳар як бародари моҳон забони адабии тоҷикӣ гап зананд, моҳон нафаҳмида мемонем. барои ҳамун ҳамин миёна-миёнешба аз ҳамин пасташ сар карда аз лаҳҷаи самарқандӣ аста-аста ва ёя барорем барои забони тоҷикӣ адабӣ бигузаронем. агар чӣ фикр мекунед шумо? ба ҳамин чӣ мегӯед? Самарқандӣ агар гап занем радиоба. Самарқандӣ аслаш забони адабӣ далерҷон аз Самарқанду Бухоро Балх буромдагӣ. ҳаминҷа баъд аз он ки мо суғд будем, як вақто Хоразмӣ будем, Бохтарӣ ва Марвӣ будем. каме забони як забони шарқи эронӣ ҳаместа баъд аз ки арабҳо омдан мусулмония гузарондан, ки мусулмон шуданд, ҳама тоҷик шудем. Хоразмӣ, Балхӣ, Самарқандӣ, Суғдӣ ҳама тоҷик шуданд. ҳамин забони ба гузашти таърих забонҳо омӯхт, давлатҳо дигар шуданд, мо камтар дур мондем аз забон, лекин забони адабӣ забони Самарқанд, Бухоро, чунки сардафтари адабиёти тоҷик устод Абу Абдулло Рӯдакии Самарқандӣ ва Фирдавсӣ бузургам аз ҳамин гузаштаги бузургон бисёр ҳамаси инҷа вақтамон намерасад. асосгузори ва ё забони тоҷикӣ, забони форсӣ, навин форсӣ навин Абу Абдулло Рӯдакӣ ва Фирдавсӣ бузургӣ бо шоҳномаи безаволаш. ва ҳамин Самарқандиёба як ҳамирӯз як фаҳмонда тем, ки ҳозир дар ҷомеаи Пенсилванияигон, Филаделфиони Амрико як дусе дигар намуд бо подкастҳо дорем. мон мана Ҷавоҳир бо як номашон Акои Фирдавса фарзандашон, писарашон, подкасти навашон ҳозир бурса аст. мана ҳамин тенденсия, ҳамин ҷараён ҳозир бо аз нав сар шуда бачаҳои моҳон, ҷавономо забони худаш ба забони модарияш ба эътибор медодагӣ шуда, худошона ҳамин подкасту видеою радиошона забони худамон бипурсем. ҳамина аҳамияташ чӣ тавр аст барои мон? барои чӣ мон ба даркор мон дар Амрико зиндагонӣ кайсуда бошем? аввало Америка давлати демократӣ мардумсолире ҳаст, ки озодии баён, озодии шахс, озодии инсона эътироф мекунад ва ягон зиддият нест. ҳама забонҳо, ҳама динҳо агар ороми ҳамаи бошад рухсат метиҳанд. имрӯз ман радиои радиостансияи Вална, ки мо ба шӯъбаи Самарқанда доданд,
اینو همین چیزا ترنم میکنن که اول ما که ما ملت باشه ما کی تاجیک باشه ما زبانی بوی داریم ما تاریخ بوی داریم زبان پارسی تاجیکی از یادم برندگش درکار نه بگذار دیگر زبان ها ازبکی هم باشن روسی هم باشن انگلیسی هم باشن هیچ معما نیست لیکن اولا خونه با زبان مادری از یاد برند کنن برای چی نوشد حکیم که حاضر یک موضوعی بسیار مهم برداشته ایستاده شما برای چی من این پدر و مادرمون فرزندشون با زبان مادریش یاد ندادن من نمیگم کدامی که نباشد تاجیکی ازبکی روسی اوکراینی مون امریکا با زندگانی میکنیم امکاش افتخار نمیکنن زبان مادریشون که کودکا با زبان خودشون نمیآموزن کودکا فراموش کردگی خانهش با زبان تاجیکی گپ نمیزند امریکانی شده رفت است وای به پدر و مادرش بگوید که برادرها و این کودکتون زبانتون نمیداند که گوید اگر افتخار کرده اینو امریکانیت کو امکاش میگوید مون همین با بفرق شده ایستادگی ما در کار می و حالا که مثال گوید من وطن با سمرقند با زنگ زده آنشو باباش با کودک زبان خودش با گپ زده نمیتوند آنها زبان انگلیسی نمیدونن مون همزلین اویلو با سمرقندیو با هموطنو با چی گویم میشود همین فراموش کردنی زبان مادریش مسئلهش با درست این معما است برای جمعیت ما جلیل جان چون که تاجیک خوندگاه ها اکثرا تاجیک خونشون با گپ میزنن منم در خونه زبان مادری گفتگی که این پسر تو خونه دام که زبان دولتی در زبان مادری خونه و گپ میزنن انگلیسی دیگر زبان روسی ازبکی و کوچبا درس با یاد کتاب میگیرن چون که اول فکری آدم از زبان خواهش میشد کلش به اونجا نیست یا روسی به ترجمه کنه اول ما تاجیک بودم خیالم با تاجیکی حرف فکر میکنیم روسی بعد مینویسیم و که ترجمه کنیم زبان از یاد میگیرد بچه‌ها یعنی 3 ماه 4 ماه زبان یاد میگیرد کوچه برام انگلیسی هم یاد میگیرد و اگر زبان نداند شما که اکثر کانسول انگلیسی نمیدونن خودی من هم ناز نمیدونم انگلیسی اما تاجیکی هم زبان نمیره وقتی اکثر من چند کس رو گفتم که از یادتون نبردتون تاجیکی با خونه گپ زنیتون شما گفتید مادر کلام کردی وطن با گپ میزند اما کاش توغوش که گپ میزند کدام زبان انگلیسی نمیدونن چیکار گپ میزنن رواب نموشید بیگانه شون میرد بچه‌ها همین دایره امریکانیسم میشد امریکا خب مون هویت ما شاید است هویت است این самосознание ما که مون امریکان‌ها مثلا ملت چی میگم درس بیامونم نبارو گذاشته است وطنات گفتگیش در من زبانم تاجیکی زبانم ازبکی زبانم روسی همین بسیار قیزیق گپ حاضر گفتید که من خودش هموطنان عزیز دو مکتب امریکایی با اکسپرت میشم مابین معلمای و پدر و مادر با ملاقات کردن به یاردم میکنم همونو بچهای ما که زبان مادریش ندونند اگر معلماشو مکتب دیرکتورش حیران شده میموند که این چه خیلی شده گش ممکن تو زبان مادریت ندونی فرهنگت ندونی ادبیاتت ندونی گفته از برای همین ما اگر دونه دیگر سمرقندیان امریکا سال 2019 شدیم برای چی شدیم ما اول همین تاریخ فرهنگ زبان انهای همین تاجیکی سمرقندی دیگر ازبکستان و کده همین یک محیط به نگاه داشتن با حرکت کردیم که از نوروز سر کردیم ما همه چیز از نو اوغوز سال نو از نوروز سر کردیم که من 2019 گفته گفته تکیما که همون سال باز من 5 سال گذشته است انجمن سمرقندیان امریکا جمعیتی نورسمی در امریکا رسما از روی خط گذاشته شدگی همین درون 5 سال با چیکارا کردیتون در اولا ما از قید دولت گذاشتیم رسما و دیگه کاری که ما سایت فیسبوکی و انجمن سمرقندیان امریکا شدیم که ما دانن که ما سمرقندیان ایران دیگر تاجیکستان اینا زبانشون گم کردیم ما زبانمون گم نکردیم ما تاریخمون گم نکردیم ما انانه کمی نفهم ها دوری شوروی بود این وقت مستقل شد من انچه چیزا تکرار باید است که معما هست که همینا ما از سایت اینجا بودگی من آدمای ما خوندم میریم که ما اونجا برای زندگی برای تاریخ برای زبان برای محیطی همین امریکا چه زندگی که ما امریکا اومده اینجا قدرت هاش قطاری
иду ҷашну наврӯз рамазон ва ино аз ёдамон набурдем ҳамин гуфта гузашта ино ба ёрдам додамон чӣ қадар одам ба рафта хонаш ба хабар кардем наврӯза кардем масалан мана шумо чӣ қадар масъалаи юридикӣ мекунед чӣ қадар одама масъалаи корёбӣ ман чӣ қадар кор ёфта медонам ба ҳамин хай масъалаи гузардорӣ ин раи худаш карда аҳли ҷамъият яктамон яктанча ҷамъиятҳо ҳастанд ҳамно ки масъалаи ҷамъияти ватан масалан ки гузардорӣ маъракаи ҳама пешрафт мекунем аз ин имкониятҳо бештар шуд ҷавонҳо бештар шуданд мана радиосеанси дигарҳо ҷавонҳо худашон забони ҷавон медонанд агар байни худашон суҳбат кунанд тезтар омада мерасад мон хай одамои калонсол умуман гуфтам ба худи ҷавонам бошанд худи мон рафта мактаба чанд бор ҳамин дарои тарбияи интизоми ҷавонон ҳамин шумоям рафта гапзаги мактаб ҳамин чизо такрор шуда истодагар ман фикр мекунам ҷавони мо аста аста худашон бо омусен ҳамин ваёнба ман тариха чӣ кута мепурсад ино ба гуфтагешта кор ман забонам ин тарихан ман ин кута гуфтагешта кор ҳама миллатҳо ҳам хел мекунанд қазоқо ӯзбеко туркмано қипчоқу дигар аз миллатҳои россия майдаш ҳамеша хоша структураш ҳаст монам ҳамин забонаш ҳаст фарҳанг аст марказаш ҳаст монам ҳамина поба мондем то ахира бале дуруст гуфтед мана ҳозир дар филаделфия худаш аз ӯзбекистон баромада омадагӣ ҳаминҷа муҳоҷир шудагӣ туркҳои аҳиска ҷамъияти худаш дорад ба номи худаш маркази худаш фарҳанги худаш номи худаш ана мисол гиред ки муаллимои худаш забони худаш имоми худаш ягон кас аз ваё хафа намешавад ки шумо аз ӯзбекистон омадагӣ барои чӣ ту аз они худата доштӣ яҳудиёни бухоро ям номаш марказаш ба номи худаш забони худаш равини худаш забону фарҳанги мон ҳамноям нигоҳ доштанд яҳудиёни бухоро бале фарҳанги мона санъати мона нигоҳ доштем барои чӣ халқи мо ба камтарак ҳамин масъала ба муносабат дигархелтар моҳон ягон каса хафа мекунем намекунем гуфта камтар тарсида мистем ҳоланки дигар миллатҳои аз ӯзбекистон омадагӣ миллати худашкати ифтихор мекунад наметарсад аз худаш дадаҷон аслан мегӯям ки ӯзбеки тоҷик як ҳамтор дӯстӣ мисли мисол мирам абдураҳмон ҷомӣ навоидӣ чихел чунки то ҳамин омадани иттифоқи балҷивикон то ср ташкил шудагаша ин давлатҳо забон дута буд забони давлати ҳам туркӣ ҳам тоҷикӣ буд ҳардуяш аслан маданияту фарҳангу манин вазоратҳо ин канселярия ҳамеш тоҷикӣ буд ин қудрати ӯзбеко аслан будан инҳо гап мезананд ҳеч халқи ӯзбекам халқи ҷавон мушкилӣ надорад якта дута ҳамин миллатшо омада ҳамина ҷидо карданд ки мон инҷа ӯзбекон дигар миллатҳо омада ҳамин фарҳанги моно қабул карданд чӯ байни мо музика мо як одат як либоспоши мо як ҳамеш як дина мо як мазҳаба мо як бародаршон буд баробар шондагор анамихел вақт буд замон шуд балчевикҳо ино ҷидо кард ин хат кашт ту инҷа тӯкта байни миллат нифоқ андохт ҳамин чизо мо канор гӯштагем дар бояд ӯзбекоям тоҷикоям фаҳманд ки ин забони худ ба гап зад ин гуноҳ неохи ин ҳамихел буд агар мо ки иттифоқ боша мекард якдигар фаҳмем ҳамин забони худамоям мо натарсида мо лапи ман гап задам унҷа равам гап шуда геш мумкин самарқанд ба ҳеч ки гап намесад мо худамо аз худамо аз дила мегурезем ки ин ояндаш нағл мешуд ман ҳамин далаҷон ҳама мактаби тоҷик хондаго одамо олиму дониш тоҷикистон ман доштам ман чӣ қадар то космонавт омда расидаги адмиралҳои якум тоҷик аз самарқанд тоҷикӣ тамом карди гап илм ба кадом забон вай ки аз забони худатон сарф кунедагар албатта назм ҳамин гапҳои дуруста зайсед ҳаким ака ҳамватанон ҳамшаҳрон мон ҳамина шумо ба боз як бори дигар гуфтанӣ ки моҳон миллатро ҷидо намекунем бале ҳозир шумо худатон гуфтед ки якта халқи ду забона мона дина моям дина мазҳабашам
фарҳангамоям, музикемоям, рақсомоям ҳамааш яхел. Фақат ҳар якта халқ, ҳар якта миллат забони худаш ба гап задан ба ҳуқуқ дорад. маҳдудият нашуда гештар кор. Якдигари ба ҳурмат. ҳозиранги мақсади суҳбати моонам ҳамин ки моҳон зиддияти як кас ба ин радио ташкил накардем. Ин радио Самарқандиён гуфта дар Амрико якум аввалин нахустин радиои забони тоҷикии Самарқандиён ҳамина ташкил кардем ки ҳамон забон, фарҳанг, ҳуввият гуфтед, ҳаким ака, худшиносӣ ҳамина фаромӯш накунем гуфта. бале марҳамат, дигар ҳар якта миллат радиои худаша ташкил кардагиш мумкин. ҳеҷ мушкил нест, муаммо нест. абгар асосан ҳамин одамое ки ӯзбеки хондаги як ҳамон ба одат кардаги худашон тоҷики гамба лаҳҷаба гап задан гиранд. масалан масҷид бами, масалан маҷлисҳои калони ҷамъиятӣ бами тоҷик гап мезананд ки баъзешон шар медоранд. муҳим нест, адаби ба ҳама гап зананд. ин лаҳҷа Самарқанд ин лаҳҷаи ҳозира не. ин баъд аз мумкин мо хатама гум кардем 29 сол ба ҳам хати форсӣ бикунем. мо лотини ба гузаштем. баъд аз 10 сол одама бесавод мекунадем. ин хатгузарӣ одама бесавод мекунад. чунки ҳаким ака ҳозир наврӯзи олама, иди наврӯзи олама гуфта гузаштед. наврӯзи олама моҳияташ аз чӣ иборат аст? барои чӣ моҳон ҳамин наврӯзи олама ид карда ҷашн гирифтагимо дар кор? наврӯз барои чӣ ман гуфтем ҳаким ака ҳозир якта гапатонро гирифтам. ҳамватанони азиз, пагоҳ дар шаҳри Филаделфия дар тарабхонаи Белаҷио дар авенюи Баслтон моҳон наврӯзи оламро ҷашнгирӣ мекунем. мана ҳамин олами фирӯзро яке аз ҳамин ташкилотчиёни ташаббускорони ҳамин ид мана ҳаким ака ҳастанд. барои ҳамон ҳаким ака ман аз шумо пурсисем, барои чӣ мо ба дар кор наврӯзро ҷашн гирифтанд? ҳозир мана охиранги тенденсияҳои худатон дисед ки ҷамъият ба камтар аз ҳамин идҳои ҷамъиятӣ иҷтимоӣ мегӯем акун социалӣ ҳамин сал дистансия доштан сар шудагӣ. ман дида гаштем сал дур доштем ҷавоно худашон калонсоло. лекин мана ҳамин таҳқиқ шудагӣ ҳамин байрами моҳон ина он тан гирифтагӣ наврӯзро ЮНЕСКО ҳимояи худаш бигирифтагӣ. барои чӣ мо дур шудагимо дар кор ин наврӯз? даҷаҷон саволи ба ҷоя додед. аслан наврӯз таърихи 5000 сола дорад. 2000 сол пеш аз он вақте ки шоҳ Дориюш наврӯза расман давлатӣ кард 2000 сол шуд. دیگه 5000 سال تاریخ دارد که نوروز این سالی نو ما روز بهار. ماهیت نوروز چی؟ نوروز این سال نو، ایدی بهار، دوستی، رفاقت، آزادی بیان، آزادی سخن، یگانتا هیچ تحقیر نمیکنه نوروز. همه خیلی ایدی خوش است برای با همین بعد از اونه که اینا قبول کرد تا دوریش دینی زردشتی هم دولتی کرد اینا قبول کرد. بعد از گذشته ایام که ما اسلام با گذشته اسلام هم اینا دیده برامده قبول کرد که یگان هیچ زیدی اسلام هیچی نیست. زیدی دوستی زیدی یادگار فهمی همین خیلی نوروز زور و کدا بینید که من 10 سپتامبر 2010 سال یونسکو با قرار خود نوروز اولمافلور که پرزیدنت های دولت اروپا و امریکا اینجا هم پایین که هر نوروز برونده تبریک میکنن و با همین خیلی محیطش هست نوروزه که ما اینا ایسادون این یکمش ایدی ملی موناست که دیگر ملت ها که من اکنون جوانی شد یگان دین با مسلمانی با دیگر دین با یا خریستانه یا یهودی با وایش نیست تابش نیست. این صف سالی نو ایدی ملی است. من ملت های قبل کن ازبک و قزاق و ازاری و قرقیز و همش زبان خودش و نوروز چی میگن یگان وایش نیست. خیلی اینجا یک بینیم تا ملهای خودمونه از مدرو اشادی همون دین پرستان میگن که این
گناه است نوروز بردن که کار خطا میکنن که من همین امام خطیبی از تاجیکستان از نزدیک به ازبکستان خسته گفت نه اینکه مفتی ازبکستان خسته گفت که حضرت گفتن که انم سه نمود ایت هست یکمش که این ایت‌های اسلامی قربان و رمضان ایت‌های دیگر دین‌ها بله و ایت‌های ماهیت دولت می‌داشتگی روز استقلالیت نوروز هر یک کسب و هنر نوروزش روز زنها از همین نقطه نظر مفتی ازبکستان معلوم کردن که دیندارا با بخشش برادرها شما ایت‌های دینی جشن میگیرید نباید که شما دیگر دین ایدش جشن میگیرید مثالی که کریسمس یا که پسخه اینا جشن نگیرید این تحقیق شدگی اما لیکن ماهیت دولتی داشتگی ایت‌ها اینا جشن گرفتن لازم است نه من بود مدد رسوندن در کار ما یگان چیزی طرفی گندگیش نمیبینیم که یک عائله یک جا جمع شود صحبت‌های یک تربیوی فرهنگی مدنیت ادبیات صنعت برد کودکش انسانی نقص کرده تربیت کند معنی گنده ندارد به فکر من نوروز همین طور گپتون بردم در اونجا نوروز این تمدن است سیویلیزاسیا همین سودو بعد از تاجیکو هم تو خطوی رفته روی ابریشم با وای علم که می اومدن علم بردن زبان سعودی بود روی ابریشم رفته این مون تاثیرمو چند تا ملت ها گذاشته برای مدنیت و فرهنگ و کسب و کاسب و شهرسازی این با گذاشته همین کلان است نوروز هم یک وش همین سیویلیزاسیا که ما ملتی مایده نیستیم قطاری ملت های ازبک و ملت روس و اینو تاثیر ما هست مونا هم تمام ایران تبارو با هم تاثیر ما گذاشته که تو فارس و تو اینا که یک مو بودیم من یک وقت که حاضر سون دولت تیموریان شد این گذشته تاریخ نمون اینجا بحث نمیکنیم گذشته تاریخ که شده چی شد همینا از قبول میکنیم دوستان عزیز باز یک بار به شما یادآور میکنیم که شما حاضر ما در موج‌های رادیویی امریکا نخستین رادیویی سمرقندیان البته یک ریجه های بزرگ داریم حکیمکه همین با آینده ما با همین رادیوی کاربرش دیگر خیلتر بردار کردن و من اینجا هم صحبت با هموطنوی جیغ زدن به یکون ریجه های باشد اگر یک همشهرمون ما گوید اگر بله رادیو همیشه برای زبان و فرهنگ و اینجا عمدن با محیط زندگی اینجا که جوانو حاضر اکثریت بیزنس و ترک و چی و بسه مگه بچه های مونم خوندگیش در کار هستند بسیار خوندگیشون در کار سوی اکنون اقتصاد با سوی تاریخ با امریکا سوی تکنیک با رسان فرزندانمون آهسته آهسته سنات و پارلمان با انتخاب شدن زبان ناز یاد میگیرن اونجا فهمیششون دیگر اینجا عمده اینجا اون کس منبری اینه که چی میشد چی اینجا آزاد هستن اینا گپ زده همین صحبت رسان برای همین ما در این رادیو استانسیا فکر من همین چیزایم برداشتم ما در کار مسئله اقتصادی جامعه زندگی خودش کتی این چیزایم برای جوانان یکم تو جیغ زده از ولی پرسیده این چیزا گفتن در کار که جامعه یادگیریش کتی جنبه دست داشته برونده کن در کار از همین باقی پیشی دیگر ملت‌ها سری بلند گردیم من همش سری بلند تعریف کنیم چقدر سمرقند یا بیزنس که شده چقدر امریکان و ملت‌های کار داده چقدر کار کیسه خدا خواهد دیگرش هم میشد من فکر میکنم با یک موضوع درسته حاضر شما برداشتید که دیگر ملت‌ها که ملاقات کردن همشهران عزیز البته ما نوروز خودمون با هر یک دیگر ملت و مدنیت جامعهش رئیسش ما دعوت کردگی پگه البته مهمون ما شد خودتان میبینیدون که من همیشه بودم وکیل های اوکراین گروزیا ترکو قزاقو تاجیکستانیان همشون دعوت کردیم پگه مهمون ما میشوند آیا همین دیگر ملت های وکیلش که ما ملاقات کرده ایستادگی ما در کار در امریکا یا نه در کار حتما کار در کار چون که آدم یادگیریش گفتیم که ما نوروز دوستی گفتیم کردن در کار آدمای سالم و همشون که دوستی کردن در کار دوستی میگم شادی بزرگ درخت دوستی بینشون که کامل بکار باید نهال دشمنی برکن که رنج بیبا
میکنه البته گفتگی این عیناً همین چیز خودش. حکیم اکا لیکن یک تا چیزا تان گرفتن در کار که من حاضر همین یکم نخستین رادیوی ما آخرش بررسی است. دوستان عزیز یک تا چیزا گویم که ما افتخار میکنیم که ما سمرقند دیگر شهرهای ازبکستان ما ازبکستان قسمش ما مقصدی ما سپاراتیستی نه ملتگرایی نه ما فقط افتخار میکنیم که سمرقند هم یک ازبکستان ولایتش شهرش مقصدی ما فقط همین نو گفتگی گپ شما که ما مدنیت خودمو فرهنگمو ادبیاتمو شعریتمو زبانمو گم نکردن برای همون هر خیلی فکرهای نادرست به نرویتون هموطنان عزیز ما یک کسب ضدیت براش رادیو تشکیل نکردیم برای خودمو برای آینده ما کودکای ما آیندهش گفته و یا خانوندن براش و یا هر یک کس تا آخری عمر سمرقندیان فقط یک تا کسب نه گفتی شما دکتر شوند معلم شوند یوریست شوند دیگر کسب‌های همین همه سوی جمعیت همه سوی جمعیت ما ترقی کرده از منم کلان شوندای خدا هم میخوام که همین سوی ما دستگیری کنن از اون خودمو و که ما ملت چیکی نکشه که فقط تاجیکی شاید و که میوردن تون کنار نره تون ما مدرسونن و اون هیچ و اون بعدمون فقط نغزی دوستیه و بخیر درست حکیم اکا من فکر میکنم که نخستین رادیو شوی من رادیوی شو میگیم که من در مرکزی فیلادلفیا در همین سنتر سیتی مگفتگی جای اساس گذاشت. البته من این خیلی همه شرایط داشتگی استودیا برای من داده شد از طرف حکومت امریکا. من البته منتداری خودمو اظهار میکنیم که خلق همین مهمان دوست مهر عاقبتناکی امریکا برای ما هم خیلی اعتبار کرده همین شرایط رو تشکیل کرده دادن. همون با ما هم یک حرکت کرده که ما در کار کی یک مایدی که دوره خودمو به زندگانی نکرده همین امریکا جمعیتش به اینتگراسیون شویم همین خلق نغزیگش به نغزیکتی گردونیم ما خودمو دور نداریم از همینو. چی میگویید همین؟ نه گفتگی برای کی ما جمعیت در امریکا جمعیتش به درآمدگان در کار با زبان و فرهنگ خودمو و البته با فرهنگ اینو هم قبول کرده. در اون هم گپ شدم از من سپاسگزارم از شما دلیل جان که این رادیو گپ زد با رادیو امریکا این خیلی و از اینا سپاسگزارم و رادیو ولنا اینجا همکاری که هست با اینو تمام کارمندان اینجا عرض سپاس میکنم که آینده باز این خیلی صحبت ها ما بسیار شده ما جمعیت فکر میکنم که بالا میبریم. دوستان عزیز البته یک دو سه آدم ها رو من نامگیر کردنی لازم هستم که یکی از اساسگزارای رادیوی سمرقندیان هموطن ما خسرو جان محمودов هستند. دستگیری اون کس بسیار برای ما هست. درست میگی. غیر از این دیگر هموطن ما با یاردمش البته ما حتما میرسد که این جمعیت وطن آزاد سالیف رئیسی گذرمان سعدالله احمدov بهادر قدراتov موی سفیدونیمون بهادر اکا قدراتov فریدون اکا همراقولov عادل اکا کامل اکا فردوس اکا اینو بسیار همشون عظیم پولاتویچ اخرورov اکای بختیار صابیرov فردوس شکیرov بسیار هستند. البته هر یک از این هفته هر روزی شام از یک تا یک و نیم میشدگی رادیو شعبه هر یک تاشون نامبر کرده همین جبه دعوت کرده صحبتشون میگیریم دعاشون میگیریم. دوستان عزیز کی یکی حاضر نامشمون از یادمو برامده فراموش کردگی باشیم دونتون که شما هر یک تاتون دل ما با هستتون شما هر یک تاتون برای شنوندگان این رادیو و صحبت و این نور از همتون سپاسگزارم. دوستان عزیز تا آینده برنامه با شما خیلی مقدم میگیم. میزراب خونکیم از یاد برآمد است من فرزنداشون عزیز خون و عوض خون هر یک اینها برای همون ازم جان شده فیلمی خیلی گندش